Kepada vivro ka result kade kepada jong ka post gramin dak sewa kepada jong ki post office kepada du upnai Januari kene kade post kula ami aswa ma kamde kene kabat mai te ka result kala poi hadu ka list 4 te wat nom soi e ka list 3 ru kala dap mi tama kala kut ka date ban report no mar ba kan hami swa ka list 1 list 2 te kitu bom 1 man report kan 1 ka list 3 kan 1 ka list 4 te ka list 3 claim yo ban pen mi mar ba ka tu por claim like por ban check te page wang ni kane nam ta ka list 4 this shortlisted candidate should get the document verified through the divisional head mentioned against the name on or before 16 June 2023 ki haban le report ha kite ki divisional office divisional head kelas date kan dah du kan tarik mulai June arjar fly kini ki bayok syak selected te ki haban ra ki original document ringkat bat ki self attested copies mo yang dokumen ki ban kamlut barok ki haban lek ha kini ki office kila mention ru ha kini ki kerteng te nang tu pada ngin page no ya kepada jongka Megalia division te hang ne ki kino mention mo ya ki kerteng tang ka first list ki mention ke kerteng hang ne ki mention metang registration number te ban page registration number ya ka percentage of mark but document verified ka office ka apply bat ka post name hang no ka post ayu ba apply tengin page mta jong ka Megalia division hang ni ka stang ladusan apply mo jong ka Megalia division to ka bosora ka di jong ka UR te ne yo khandai pusan percentage then Megalia beng jong ka ABPM ST ne prapunyo to Megalia prapunyo dan Chanda Bhui BO kena di jong BPM UR on reserve yang kandai pesan dan jong Chapahati BO kena di BPM ST ne pra penrew ki ST kambiang hi te kena dembuk jong ko OBC ABC kandai pesan percentage ding pasok BPM kena UR ne kandai pesan percentage jong gan Chudari ne UR ne kandai pesan percentage kan Chudari ABPM kan yeruk kendai pesan percentage markini ki bun bet ki ba nabar takadau ki bet ki high hak percentage te jong ke ST gumagahat BO ABPM kan pra pesan point pra percentage te yakini ki registration number check pada kan ka result ru pula ban check na pokok website yang sabuk kaling ru pokok IDS online dan jingjal kena UR kategori nurut kendai pesan ini de jong Bihar mut une de napo Bihar kan so mut tu de napo Bihar dan Mahedo BO BPM IWS tu IWS ngim donre de kendai pesan Megalia division kendai pesan percentage mak cagiri BPM ST prapsan ST tingin kam dunai percentage ST de jong UR kin kam het mar de be ki bana barjala Maunga BO UR percentage di kenai pesan Milliam BO ABPM ST prapusan point rew and then Mihanpara BO ne ST ne prapusan point pra Naljuri BO ABPM ST niru prapusan point san ke badai ST yam kan debet prapusan ben ke badai jong ST and Mihanpara ST keneru prapusan penpra Naljuri ST neru prapusan pensan percentage page kumhang nemo ne de nampok Manipur ne de nampok Telangana na bar jala bet kitu ki bayo namar kawai ka ba penlong ikne bakenio kan de bin ka language mo language ka jongi kan de English in Hindi ta kadau everyone kila ban apply bet mo Sanidon OBC to kandai pesan percentage untuk Bihar Selsela BO PWD ne DPWD yo den rupa prapoin R so menting IWS kandai pesan Sulguri UR kandai pesan Tengger UR kandai pesan UCC SO IWS kandai pesan kini ngim dor ngin ki IWS ngim dor ta kada yo be banabar UR ro ki bonu banabar Kiang OBC kandai pesan turuk banabar itu lah thot Bihar Saunongbri 86.833 kena di ST tebon by 8685 Upar Shillong ST kena di Po
UC BPM ya kendai pesan napo jaharkan ni UR te kan wansa tahadu ang tui dupa nyop kendai jong megalia tengki wansa jong aizol pek kajing ya per jong kia aizol po Mizoram berjong igi megalia apo aizol percentage jong ki pek nyop para nyop kendai nyop pesan namar balai kalong kumne ba kimbar nambar kinom yo ban apply pi nyop pesan apply kene kene nambar ka language te hapo aizol kande be ka hapkren tin Mizoram kum Manipuri tagada ki banabar jala kinem yo re ban apply te kum ham Arunachal Nagaland Meghalaya kinete ki banabar jala ru ki yo ban apply te percentage ka high ben te ya kane te ngam tip shu kin le kumno ban yele ban penyo be tang nak tin Meghalaya te ki ban yele ya kata te lam kumta te kin yo be ki banabar be yang ya kini ki post ki be dei ba kha post office ban check hi nam ta gini registration number ibaro sa check hi beda sa penyepu website yang sapu galing ru tang gini nyemtip krujuan